Enganzi hanga Right Honorable Robinah Nabbanja omukwayo obutumwa obu yaragira abantu bona okuruga omu kibira ekya Bugoma kandi abariyo bakwatwe ngu kandi bajonanwe ahabw'okutahirira ekibira kya government. Ngoza kubagambira otirisa President Yoweri Kaguta Museveni abaramukize akuganya nainywe abaganyire muno abukuferwaho abantu banyu nabwesonga eyo abokuganya buli afereirwe buli maka ampaire milioni 5 abantu 30 nizo milioni 15 nyina zana. Nabbanja yayongera yagira ngo abantu bona tibine kugaruka omu kibira eki aho naho. I am directing that all those who have been burning charcoal across the Bugoma forest must stop forthwith. We are not going to work on that road because that road will facilitate people to go and do illegal activities in the forest. We cannot allow people to die just like this. Prime Minister ninya bandize kuterera esimu. Right Honorable angamba akabali munsi ya Ethiopia. Angamba lera ate kitukuja chikora tuta. Muganyo we na nyumba intaro ngarukire bayita abantu bafuire tukole ki na ndiwe tuinde kusara amagezi gona abantu bayingi muno. Nabbanja yayongera yaragira polisi okosya amato gona agari ahamujerogu kugira ngo abantu batagaruka kwambuka bari kuza omu kibira nico kimwe. Nabwensonga eyo inywena abamanyi musabalira ali atawo tujali okya muragira rugara chikozero oramara kulikolesa ban it so that we don't lose our life. Bo abahonokireho bashoborora oku embera ya bireri okwika aha kucungura amagara gabo konka bashoborora ngo bakaba bari bingi ahari yato ndiyo rimwe. Aturi muriyato atukupa ibere turi muriyato omushije omwe yahengama kuyahengamire desi yamugambira reka kuhengama otita abantu ya mukwatanga nimwemerere kurungi yabere yayemerera yashuba yahinduka yanago mukono ngwe desi ko manyoko ibyato byajuma. Sulaiman Kirungi omudumizi wa polisi ahamizi nagira ngo bwahati batungireho emirambo 8 ngo kandi hakiriyo endijo ihagamire omu mabare ahansi ya meizi. Kirungi nagira ngo omuhigo guriyo nigumizamu okwisya obaratunje emirambo yona. Kuvuga eryato akana kozese ekitakuikirizibwa kwa nikikozebwa amaizi kusabaza abantu. Eryato bwetukulirora likabaniriza agenda abantu ekikoto muno 15 baitu betubaziro bakaba abantu 39 ababaira halyato omumaizi omu akato tuine almost kamukonka akakunaka akakunyururayo akakuyamba kukora the retrieving of the bodies hata akato kamu ekikumanisa tiimu eyeri mukukora omulimo ogwo gwona eri mukato kamu akakabiri kali kato akagenderaho the rescue team kakuba habaho obuzibu obundi n'obundi norora speed egena erintaito. Sente ezahebwayo mukuru w'ihanga milioni 50 nezo kuhebwa abanyabuzare abo abantu babo baferiro mu mezi kandi buri muntu naija kwanatunga sente eziri kwingana milioni 5. Amakuru aga gasha kwa Onesimus Turiahabwe omuri Kagadi.